jedna od privilegija gradonačelnika koji imaju ljudi koji rade ovde u porodilištu jeste da 1. januar može da provede sa novorođenim bebama i novim mamama. A prva beba u Beogradu rođena je u minut posle ponoći. Kako to uvek u Srbiji biva, imamo još jednu bebu rođenu u minut posle ponoći u jednoj drugoj klinici. Ovde je mama Jelena Marković, druga mama je Vesna Mićanović. A naravno mi ćemo kao grad dati naše poklone jednoj i drugoj mami, nećemo praviti razlike. Imamo jednu devojčicu, jednog dečaka, znači sve smo podelili na najbolji mogući način. Grad Beograd prvorođenoj bebi, sad ćemo imati znači puta 2, daje 300.000 dinara i obezbedili smo od kompanije Flori jedno sponzorstvo, to je donatorstvo, u stvari to je hrana za tu bebu od 6. meseca do godinu i po dana. Nadam se da će ovakvi događaje u Beogradu u ovoj godini doktori biti što više.